Kardom, ili runing tikathar kini ada pabirta Anton pen. Duar baguri aron barem chingruma mai pen pator pi ponsi diet her Samson Singh ti open station lo priya chikloni phai cap crazy krehini pani thoma pharman Karbi aron barem chingruma mai pi lapen aron barem chithan chimo mai pi kepaman po priya chiklo ni phai krehini arni lakhain kore tro Duar baguri MEC constituency under Duar baguri aron barem chingruma mai pen pator pi ponsi Pre ni phai cap crazy krehini pani thoma pharman diet Samson Singh ti open station lo Karbi aron barem chingruma mai pi lapen aron barem chithan chimo mai pi kepaman po Preya chiklo ada por bhai troxira chitema por pen hempu mukrang pira sinja si setami arkli pon lake hempu se karkli pon kurusar lake suren kathar mukrang ase karkli pon kurusar lake khola terang lapen pira sinja se karkli pon kurusar lake kirihansip lapen ke aron barem chingruma mai chengche aprang KACCEM Dr. Tuliram Rong hangari deng pen diethor Saturday market set lapen diethor VDC Bhawan ahem inauguration pon datapit diethor Samson Singh ti open station long aron barem chingruma mai pialong pothot mai long keng kamchi jor ponsi mai long paledam mai chengche aprang kurusar Chandrahan pen patur pi ponsi kurusar kidoan bongchin anam pu pon pen bongchin bongkrop anta mesen me et pusi kurusar Chandrahan pen thanpon bangso ofisi mai chengpon pen ke bangso mai long alhia mana peng pen kachatong dun lake KACCEM Dr. Tuliram Ronghang EM Richard Togbi MLA Dorsing Ronghang EM Surya Rongphar Madhuram Lekthe EM MSS lapen tim Karbi Anglong lapen kurusar char happy pen danglok ke theke dinga tum penang anchatong dun renti pen ke mai do bomahut si daithor daihuri indigenous youth council DDIYCI hin pen KACCEM Dr. Tuliram Rong hangarideng memorandum malose tami pi bajur dunlo labang so alo along son troxy ason ke jongdon pedopon pusi daithor daihuri indigenous youth council DDIYC president sarkuru terang pen brata thengno parjupon pen ke bangso duar baguri aron barem chingruma mai pi lake ni thama pharmacy paman pondo labangso ni thom Amai along kacithan ke cimum pon lake kurusar atum kosun si karkli ka pejo ammo along mesen met arkli ponang jima lapen hora rak pajum ponang jima lahai alam amu pinang ancithan cimum pon renti lasi bangso mai along arong tin pen kurusar pangrom pet pen bang pharokatham sosia kurusar atum chetong dun renti puta kurusar Chandrahan pen thanpo Kaziranga pen rasaning report Karbi Anglong news Pothimi jolo pupen ke letum Karbi atum nang dodum lo bukan ke ilatum anima bangke ilatum ke kafli ka fijo la so kafli ka fijo anima bang dak duar wa guri emisi konsesi angkang alo ala genta isi aron barim la so ka chingro mamai pini nili panang hang lo ni jena ketong dun lo puli itu ma animing bodana po ningkan ini lah nilai di forong sopia long aron barim kekroyan atum pan kurusar penceng lo UCP di huji penceng lo pengun tiang sarko tumen pangrum si lari si sose armu ningkan orang kacetong ningkan ini lo kepengta masih along tina konsensi tame non itu tamong te kimon tum tame arong Christian tum ta arong tin along ta church tu lagi alang tentang misen alam sayang denglo lapen iskon puno international Christian consciousness la tunta do seldom who pure he chekroani dolo bukan kekroy pothimi dolo bukan kekroy anni matuma bangke aron marin ke lasto ana malam kacethan kacimungji asai hentawi lasi nili Karbi autonomous council ten along tina emisi konsensi tami 2026-27 na budget ten deng ponpo adak bandruwal doji lapen par gada kiju nalang po marpi baso gada yadim po lapen gada isi kacethan kacimungji apan isi asai hem po lasi sisi konsensi lo wanku deng ponpo kusini pangdak amlo jate ilitum anim ilitum rondarim kekroi ani memang jate wirbi deji aphansi laso nang pangdak amlo lapen me pai phan kachim hon pai phan ke kroi ke bang pai phan ke lang silat kali
masih pemetang anim ban ke kroy pen bang adrom ban kilang selet bang religion ban kilang selet ali bang adrom ban karkan kali masih anotin ta pemetang anim rokom kapereng gaji ban ke anotin ta ha masih lasotin si pelita pinijak na sepang dulu Kurusar tumpanan Dr. Himanto Biswarma si Chuning Tang Dakon lo pada aron baring di forong supilong kan se kacingro mailo na setong nun si ye kurusar tumpanan suri kiat piji pulo lasi lasoteng arang di bang te pipon ko pini kadang ke nabarten agriculture department dan dark market set lain pupon lo lapen ke VDC bhawan jadi tumke mau pijokan atum Heglong Port Tribal Affairs Minister pen tangka rang PG rong rup kapat di blok nani rong kerset dan cenglok rong ker kasih ke pijokan amatuar charge hand kita amatuar lapen ke hola lukimon tum kita mundir tuar pen cenglok pijokan lang pen cenglok Karbi Anglong nilai tumpan atau kan kacing puji pan Tribal Affairs Minister pen putih suripho yang PG pusat central government pen tumpan skim nang pino pulo la sotek ben dual baguri tame bang joran ni man arkan ki pinta je lahai asang ne klen bon je pandai tu dar muri kon Jawahar Navodaya Vidyalaya Baithalang Solong Class 11 atuma phan online amen thapon bomlo West Karbi Anglong Hongkram Kuthor Banglo long kido Jawahar Navodaya Vidyalaya Baithalang Solong Class 11 Science Commerce Lapen Humanities 2026-27 Aparman online amen thapon bomlo Kumat abang phubang phia tumsi asomara tuma phan Ningkan Surihinira Inquire Tropen Inquire Troxia Parman Class 11 ke pedunji Aning ke hangatum online amen thabdun Tamilo Bang soalong amen kache thabdun longji laki pining Class 10 chari bomatumlo Kejok dun longji arta laki 1st June 2009 lapen 31st July 2011 la anatum angbong atum si jogdun long choji online last date amen kache thapon longji laki 21 October 2025 ang tonalam kachini jiaphan 7002732068 bang sonum poralong contact iktami Bertholpen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Buka janalong Karlitang Orivel Timunga Phan Kachiki Mopon Assam Meghalaya West Karbi Anglong Aduya Hoy Tapadalong Ahoy Kirai Kom Dunanok Be Karlitang Orivel Timunga Phan Buka janarong so pisukhan janalong ning dukchi pisi Kachiki Mosai Kedengdu Bangso Kachiki Mosai ki Japon Buka Jan Finance Secretary Waison Rongpi Lapen Balipathar Branch Amaipu Sarkiri Ingti Lapen Arnamlangpi Branch Amaipu Simon Rongphar Anparta AB VP is Karbi Anglong Convener Apin Porongpi Jirsong Terong Secretary Balipathar Branch KSA Sonse Teron KSA Wilson Kramsa Tum Chitongton Si Sai Pichunpon News Desk Report Karbi Anglong News Pransi media kote itu mazame itu lah kado kabe song abitu untuk menas tapi nalar cuma kiro pilo lapen pini nili lapang so kacikimo alam the jai jai prang kacisong kadom pilo kadom lasila kacikimo nang to alam the ke lagre kidam tang nifai kon ningte 9 October lapang so arni Meghalaya lapen Assam Karbi Anglong state border along lapang so aghotna buthak sipini ne jum lapang so chikimo nang to lo Kachikimo, apran kiram jui, ili doma korte mate doma Karbi nokbe, di nokbe, biposi nokbe buhok nang kok ma bulodang te, longle philang jone ipran kitam ke lage, nokbe bole pupe te di, film actor kali lage, ipine film ka shooting kali lage khaya nokbe binong, lasi pini pen mo birthe juje dik, birthe ru retik ans tame doma korte, ituma nokbe, orivel timu aphan ke nokbe pusi itum hok ponangji, Karbi Anglong along lapur ki molong tok wek nangji, lalo Laben lak upi posi alang li tinang kok ma bolotang te kedam tang nifai sirke barni labangso kachisong la Meghalaya long labangso state border labangso give and take aputhak labangso isu ka clear jadi ta join nelo kedam tang apor goan ne ningkan pen tame ningkan tom pli playing alo memorandum ke pipen chenglok la meeting my meeting labangso mane kupilo epu la
council long cari tung kopi lo ipu pu ke labang so give and take apu thak labang so pot clarification pinang ji pu alang tum pilo na thak ke mane hang sar lang red ben mane chibong sing check red ben ke hang solution mang ve pu bima insam jin meng kacing ki kace than si labang so permanent solution long ji pu insam jin meng kace song non ko kunalo insam jin meng kace song ale non gelong di ningkan pli ho pare lo insam jin meng kace song ke chun pobon basili karbi rada so ki duk tum de chong hong prong lo ane soluk so dak menang kace song long le angko alang tum insam jin meng hang solution man ve solution ni wan jikali nona mang ke ituma korte ituma nok be hanse apran baksi parmutu lage ante बीजेपी तो फिलर लोगे लगे काउंसिल का चाहिए तो फिलर लोगे बिग फिलर के ला हेलो काउंसिल का चाहिए तुम ला अन्नो हेडी चिंगपू बेन अर्जुबा मेनो जे ला इंसाम जिन बेन कचिथान कचिमुंग सिला बांगसो बिग ला बांगसो परमानेंट सोल्यूशन बांग जी पुनों के परमानेंट सोल्यूशन अपन के इतुम इंसाम जिन बेन कचिदोन के वी आर नॉन के एक्सेप्टेड नेलो एक्सेप्ट नेलो कुमी बसे एक्सेप्ट नेलो बोले जानते इंसाम जिन बेन solution wanji mene pu inu da thilo ta insam jin man che song na inu la thilo ta insam jin man che song na pu anela puna pathilo pu ma insam jin man che song na pu ma anela pu thidun bom pulo dang te ta insam jin pu ben ke chok chelo lasti karbi anglong ara tum non zon da thak chiki mo la ke akeng no kidi tang bang ke chiki mo ver ke ingtung telo la ben pini pe para ke chiki mo melo khai manela aduya hoy joine pen kachiki mona kiti tum hang kachiki monang lage kachiki mo dorlo taben kelak lo non ke tum kachiki monang ji ke labang so permanent solution ile tum mithang long li perang aduya hoy kachilong labang si tum ningarong akendel kai long nang bonon ke bang ji Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hang la pen CM MSC do astame nang le tum ni to fan Karbi mane kiduk kelak rong asol ben border ke do to man chong thui chu bai ong lo permanent solution wan phai insam jin ben nang chi strong people la ben ching bai people bu ben non bu anda ching bai ve chi song se ben noi tum akorte andok be apran ke dam nang la ke nang tum ni to fan ka chok bai la ke Karbi Anglong ra chini pa minang ji lasi permanent solution bu ben nang ke bai ben tum non ki bang ja apora na ke kroi nang nei kumane a minister jong sing permanent solution wan jia ban la insam jin ben ti chingwai po chingsai po budong nang ka thak no pulo dang de immediately ala pan action and pinang ji kubi was action and pinang ji pulo dang te alang tong kidam tang poron tara busang pacobai bom lo kadi nang pacobai bom lo hidun bom lo ane hidun bom lang ma nang li thing tung ma ni li ra thing tung te kadi episode isodo I hemi pai podo e me thang long le belang do ande kubi bo lo kadi ke alang tum nang chong thuye joy ne lo lakti pini ne tum insam jin ben chi song lo sorry ne tum labang so chikimo long lo chikimo nang kong lo kachi ho kali kachi mo nang kok ning duk la ke dei ning ki duk la ke apoti non to ning nang paduk kidam ta poronta labuzo itum council tum ha message pi bom lo ke ning duk chikimo ning duk go andri tum ning duk chikimo de lang mati di labu bolo tangte Assam government na tum laben state government laben central government laben Karbi Anglong government as the council as the melake bima bolo ala tum power ke doang se bolo tangte lahaya solution manga permanent solution banang jing laben Assam CM Assam government non ni West Karbi Anglong district BJP official आत्मनिर्भर भारत अजयमिक पेमानपन वेस्ट कार्बी आंगलंग खिलानिया लं किदो वेस्ट कार्बी आंगलंग डिस्ट्रिक्ट बीजेपी ऐसा हेमलंग प्रिया चिक्लोनी फाइक्रेहिनियानी वेस्ट कार्बी आंगलंग डिस्ट्रिक्ट बीजेपी अतुमपेन आत्मनिर्भर भारत अजयमिक पेमानपन आत्मनिर्भर भारत लकी इंडिया सरकार अतुमपेन निंकान सुरहिनीरा इंकोया निंकानसी आमहांग पठेकपनो लापेन बांगसु आत्मनिर्भर भारत आमहांग के पठेकपना को कलम थी कि इंडिया डेट पियारो आ डिस्ट्रिक्ट टिना लं सतामी मिथांग ahormu ke pache thang ponchi lapen me thang business kangthor ponchi aphansi amhang pathek ponlo bangso atmanirbhar bharat amhang ke pathek detpen a district tinalong satami atmanirbhar bharat apathak chingki chithana jaime pedopon bomlo lason thak thak si West Karbi Anglong district BJP atumpen satami atmanirbhar bharat jaime pedopon mason si pinile thot satami priya chiklo ni phai krehiniar ni si pedoponlo Laso ajay mekalong ko son si West Karbi Anglong district arlo business ahin pen kedanglo kapre ahin kangthor ponchi malam thi chingki chithan ponlo jay mekalong alohia mana pen Susil Datta in church BJP West Karbi Anglong maburem
Bura Gohen, Secretary, BJP, Assam Pradesh, Anpata, Co-in-Charge, BJP West Karbi Anglong, Lakhain Koi, Boy Thalangso, MLA Rup Singh Teron, EMD of Hingmas Lai West Karbi Anglong District BJP President Rodi Pranghang, KAC Board Chairman Kidoan, District Office Bearer, Mondal President Lapen Kaprek BJP along K Claim Kidam Abang Puatum, Chatongdon. Bertholban Priyanka Balmiki, Karbi Anglong News. Club League Football Championship 2025 Final Match ke pamanpon. Pinini jang Karbi Anglong Lakhai si Duaram La Constituency ke Parlo, Tengara Langso, Tumprop High School Patua Klamalong, Tengara Langso Sport Association, TSA Patir Ponsi, Nipai EC, Chitia Chiklopen, Pangcheng Ponsi. Pinini Pai Krihini, Priya Chiklo Bhom Kuruani, Anglong Kiti Mati Final Match, Paharguri BMC Club Lapen, Tengara Langso United Club Angbongsi. Patu Pondo. Pinilabangso final match ang dung kitika Patu Pon along Man Peng Pen Kachatong dun. Local MEC Mati EM Prabhat Chandra Taro KAC Pen Kedanglok Tengara Langso Sport Association Amaipu Sartheti So Kongchun Bang Rajan Teron Sorkari Gaubura Rongasar Social Workers Kethi Kidingatum Chatong dun. Pini ang dung kitika Patu Pon Laso along Paharguri BMC Club atum Tengara Langso United Club atum afan Gol Kethom Thapsi Cepahay Pondarlo. News text report. Langso Karbi Anglong. Sub Sports Association ahin pen atir pipon si alal tum mane inter club league dipon lo pini bangda final tabang so final along nilifan ali sarpoman penang hang kon alal tum han churu kon lo mai pu pen chenglo alal tum bicarabdun korte injury lo pen ladak nanti tong dun thek sarkari gambra pen chenglo cooperative land society lo pen kado ko be kethi ding tuhan kan sami misen lo aprang nili tumta football patu lo stami non owi kimi tum ka patu bangle technique mukha prek jeglo lase ahok lo sports culture ma kedang sot lahe ka patu bensi ok rang tot kali mane aminang di physically mentally and personal development ko lambang litum mathaun lase alang tum phani aning rungpon lo je mu frang satami kichu araki hormu bang chuchedet segimi athema elitum Karbi Anglong pen Morning Star Club stami si anong chatangklong si club lo la pen apang wide dog utado pinana club non do pen an par stami la football alive bang non ke bright pit etum Karbi Anglong chokali all over India long mane international player tum sami etum ISL long pinaan kapathu pinina dak kewang bang fu international player tum han etum theklong la se non pinaan tum borulen pen ke pinaan players tami dak klang ulo horizon narjari durga buru pen chenglok pinaan alan tum buru akauti tum sami la football long bang ke ISL long pathudun long tang tum sedulo pase muarni sike ili tum Karbi Anglong pen sami pathudun long bang kan Karbi khei pen punoi akapre khei pen punoi tum Karbi Anglong address pen jongse ka pathudun long bang ke dunai pan pu tangte non pen chisik thek nang pen araki hormu pen bang ke achar dunang pu angke exercise abang ke heart exercise abang claim nang pu pen pinana dim unte course pinita ke endin ke nang sot la pen east Karbi Anglong la pen west Karbi Anglong fan sami non ilitum Karbi Anglong termas council ilitum CM ilitum nengchi thenai ilitum paching honai ilitum CM sarabang alang sports culture bang recently established nang kuripila ilitum non nengkan ke krihini ke ilitum Karbi Anglong long sports culture dolo along tin institution funds tami annual grant dolo sports materials tami pilo lahe course pini event pini ni dolo lahe pen sami pinangan kapathu hin pen kachiwung dolo lase laso kachiwung dun tami prang da claim unai apolo prang kacari pona bangpu bang fitum sami alang tu maporo hur bang ke nal tu machinilo Karbi Anglong ke monsam ka weder jok nok ta dam hai wangwe lem hai wangwe bori un i lason kecak mane ason do lase nono bang ke monsam ta dolo lase osomar tum risoi jang stami latung kapathu tum dolo dak tengralang so borkok angbong sami la soarlu nimarli somar tum sami under 17 under 13 players dolo soarlu tum ab hoksong long ta dolo lasam lase wethalang so ta do nili homosti nilitum wanong dorangla constituency angkang tami pinaan kapathu football kapathu along kachiwung dolo laben mini stadium sami 10 crore homosti tin long kanang pilo
lagi boksong sunil tum kimpon lo adak tai si misen avarsai ada prang la mini stadium long kekat ari sumar tum non ola samalong ediare ladak along mane kekat pini ki una tumbang non bang asam pulis pini pinalong ta ki undu na tum tatulu nasi ahok lo ilitum choronai ilitum siam sarpan la sports culture bang ilitum all Karbi Anglong atok anu ahawartin tami kacing tur pon nai sports talent atum pan pakrum nai mu arnisi ok pran tamilang tum prang nai mu arnisi nohok tamilang tum ta kiu nai u ke mang pen alang lil hai ka bori bang ke bori nak lo ale do pit lo lase la solam bang sami ilitum doan ilitum Karbi Anglong doan khei krihni kunoi ilitum Karbi khei pan sami ni lutuning ritikanggi ahok ilitum sports culture na tuta cepa paprang nai do ulang ka bori nai do ulang latai si apir thelo lasa apir the penta muni ilitum anong tami thedun long aman ta thedun long mandun long lase lahai sami api pu puna parents atum puno chipo chiru puno pisar atum penceng lok hamphang so tum sami sports culture putha bangke importance ki pisi kimi ande sa pini kona tim se patu kono sa bini bangke dak samuguri kopi fc paharguri latum GMC di BMC paharguri BMC lapen dak tengralangso United Club wala tumang bongsi alang tumang cepati lo result ke 30 mandat lo hai to jar noi satami kapathu mane percentage apa mi pit mane passing punoi shooting punoi lahai miu receiving tamiu dan foul puta komu dan lapu pini foul pini pena son prang referee bane chibhong dut person kabe friendly sila tumbang pathu lo classic nang sa lalu pulote sports culture bang develop bom lo jeni lihin pari matha